ebyo nabigambirwe nyomwebazyo obubabiri nibabuganaho komishona w'ekitongore kya government ekiri kurwanirira obugabe bw'abantu ekya Uganda Human Rights Commission Jacqueline Tuheire Rwabukurukuru obiri naronda obushagiki obuhereza kubukwiza bugomokwe benite ntusa abatwire ntutera bushakaru so nyona nintwarira kari yanje eriko kwawakireyo turebera mu kintu cy'amizi amashanyarazi nebuto zitu abo kubego wakozere no bakivumaye bene to bakwerekeye mbejo bagira ngo ibyo rashanjemo ahara munashita umutuma umunyango bakwina ha mutuma ngero kuko kwacamaye tibeti no busasa bwingi tukugira ngo nobwo mukazi aburireyo yaborera kimwe kutwahurire ngo wayahanditse wagaruko umuzano maze matukuriye nyuma kandi twina amasiko noza kwangura Jacqueline Tuheire araganisa abanyarugarama ngo bahumure yabakire ngarukire gumaririze enteka yanje einasikire natandika mwina kwentegereza ngo kigumire munonga wakibuza bakaza abana bakigambira ngo taruho mukiba wo muntu no byakuba namukundata uri kubasa kwisenteka ye Jacqueline agambira abaturana munonga bafunira maka ngo entasi yo mu maka hamwe niyo muntu wa burijo niyo muresero mu karuraka nguntungure tasya yo maka naza hariyo nyakashoga primary school nabwo muri Rugarama nabaha computer nabahereza sora omyaka yanje tanejo umugandi wa Patriots Uganda mu rubuheju batongwijeho kurondera President Museveni akaruru n'ikindiro cyo kwenda ngo ahe buceka cyane na mwenda harigana nkakabonera ko kumusima wabo byakorera ihanga itwenga abacyala bakale ba NRM tukaba tutinewe tukugambira abacyara tukatutula mu kiyungu abacyara tukatakubasa kuzo mu kanso tukatesa konka muzeya akatuwo bugabe hati nanye nenyemera ntesa aza cyena agamba kirabamo cyo kutuma tona president akaruru n'ebintu byatukorire enyimaho umubwire bwa president wenyima na government yenyima hakariho kubonabona hari hebizibu mbwene konka president kuyizrogo yatebekanisa abantu bagira ngo no harimo bushonga buke buke namwe ko hatari kwenda kugira babine bendera ngo konka karuka mu Museveni ko karoho buroho Nenda kubanza kusima President Museveni abwo kuturetera umurembo gw'umuronjo gwa NRM guturumu kandi nenda kusima Honorable Biraro abo kuba niwo mwebembezo gutuprovingire all along from Buhwezu kandi uwo muntu arukunda NRM okusinga y'umunongo nempagira President Museveni nenkora yona aho kuba akambo businje n'igishanje mu businje mwe twisha kuronkingo officially kuronda President akaruru omu West Buhweju constituency kugira ngo President ayokena na 100% akaruru ko bwa President nakija kuterwa biro y'ukwezi 15 byo kubanza umwaka 2026 gasha kwa Mike atwakire hamwe na Sheikh Abdul Latif